Khublei Shibun ya piki parlok baro, mentang ngawara biang sa kene kawai ke jingshan, te parlok shua bangan sedang, ngakwa ban kali kene kawai ke jing kali ya pi, la pi bang ne emban bam Nutrela, la da pim bang ale ban ngangin ya pe langi kene ke jingshan, ka bakar teng Nutrela Pokara, ngangit ba pin bang bet, la da pin Pyrshang kumne, te tong anam penslem ngan sedang na mentah. Ngasdang dak bapon shua yau Nutrela kum minit hak kepala kloid nang ta sa ai lang kam Mluh kendiat bat sapenret ikading. Hadin minit bala depon yau Nutrela nang ta sa the hak kepada ita bat saknyot yak tu kepadon hau Nutrela hadu ba tyrkhong nang ta sa krain. Hadin bala dep krain sa ai lang bat kiwei kijing khleh. Kijing khleh bang ai hang ne Piat usla phulkubi hakachaka jong sla phulkubi phila ban ai da ukubi lane da uterso lane kinu kisla ki balong jerngam nang ta sa ai lang Besan kum sau shamoy nang ta ukon flour kum shamoy ta sa ai Mluh garam masala la ne masala do Sohmrit bala dep dung Lwet nang ta Sohmynken bala dep Riew nang ta Jeera Mithi bala tyrkhong yau ne Mithi bala tyrkhong la da ai la dam airu ulang optional nang ta Dhonia Powder chilli powder Synrai nang ta bat Umphniang kum shishamoy hadin kata sa ai ka ya ka umpat de pan ai kendiat yo bakla kan tan nang ta saking bha hadu pekin ya khleh bhalang bat sasdi yaki. Hakapor pasdi ladak hat dak shamoy ru kalong hi tang ba ladak hat dak ti kamut ka kam biang bad ukam long pelon ulai pra.
Te parlok tang kumne hia ka pamenta tengin saya kenduk biang haki wei pat ki video ki pandang wan. Khublei Shibun.